Ki kontraktor hapok Kshatri jong ke khasi jantia Komen Contractor and Supplier Association kila bitar jur ya kan ke sokal MDA holo ke jing bumla ban pelait no ika bil jong ki kebalakot spa krul. Mentaka sengi kontraktor ai kendu yau chief engineer ketenat public health engineering PHE da ke jing kermen ban yok khubor ke bakmen. Handai kumbasyet plak ke yok penban ke khubor ke baktang. Ubai presiden ke seng uba GTS Tongni ulaong bahaden bikala yo i yaki kubor ba menteri katanat PHE ula pentip ha kelat patai kubor ba kesoka rayo palat lais pa lai kurur naga sukar India jongka jajiban mission JJM kila kemen mayo ba ka baitre ke beladep hendrai ha ka jingi kendu iyo chief engineer PHE iyo penban yaki jubab ke bakatang ngang uba Tongni ulaong bagi kontraktor ge asngiu lengo ba asngiu dio namar baka jobab jang chief engineer kamsyai bat ka jing pensyai kalong kumba kren kelain bun jaj keba penlong e kontraktor ban om su thu syai ya kapor bat ka rukom bakin yo ya ka jing siu kani ka jing pensyai kam pelngo e kontraktor nama bagira kemil enti ba ka pisa balayo na ka JJM kan yarap ban siu no e ka bil ke badangsa kiba katkum ka seng ga kot dari spa klu tengka la pen pauro bagi kontraktor ga dep ban pendep ya ki kamram jong ki kamtam haba penpoi syaki pai ba lamba kani project handai haba ki dawai ke bainong ke badai hok jongki kasoka kampat la ban penbe ya ke jingsiu ula berten bagi kontraktor kinsim da gwei pat ki senjam nang di khmat namal ba ka jingi kendu kam ai jing hun e yaki bat ula penpauro bagi kontraktor kias du e ke jingsan ya kani kasoka MDA kebom simlala ban ai ke bil ka badai hok ki jongki ina kali yang jongi ka namar ba nakali yang jong presiden lai la enga ke mangan keren ngade bai presiden jong ka kasih janjia government contractor and supplier association ni la jawan nang ni halor ka wei ka kam ka ba nakali yang jongu minister concern jong ka PHE ula penmi pajba ha ki social media ba layo sanction ya kan ke skim JJM lais pa lai pun rukur te ile perkat kum ki kontraktor ba nakatangin saya yo no jebentoi namar ba wat langit padi ulut namar ka bil kepadang sale kadang pun spa klur te nrei ndangi lawan ya kendu chief engineer hang ni pan keren kelany lai bawajat ka bangim sutu sutau hakaba ya kata ka bil ka bala sanction ru imat kadang long kekam ke bahasa klau hakaba dang hable kita ki jotak dang hable kini kita ya ki bil ki bangila ada traina du menlais dan mencuaru penkelat mai biang da kita ki up the system mai kalau dong ngejing artatin ke background na kalian jongi kontraktor na kalian ka action imat ngiladu jing sania ya kan ke sorkat keren iki jing syak keren iki jing sisa ya tu ya ka hok ke bamangi kontraktor ngila amat ngila sofar kata senem mengila up yaki bil ki jongi hadin mengila deptre kakam tenrei wat lada kata sorkar India minister jeng PHE ula declare hak social media ba kala sanction laispa laipun riu grur pon riu po arlang ban siuno iki diubalang ki bil ki jongi dangi wani kendu chief engineer hang ni pat kata kadang cengai ma empat lar banong kala bandai udi sembah kala bandai hukumat teng bahana ba kali ke sanction jung arhajar arpun riu arpunyo kemudian kut financial year jung bunai mat tarul adalah ke department ban penbiang kita ki kriteria kiba nakaliang sarkar India kakwa ya ki nakaliang juga kontraktor te ngi sudiau sibuna namar kumba PLI ki social media ki bengilia ki kini ki benai ki singi blalek no ngila sofar sibuna don beleng jongi rai kiba sim da karam sim da kasya kalawan rajeng ya sibuna balik jing tray ngila pendep hok kumbala sanction kumbala taengi jing tray den rai hadu mantapat nakaliang juga sarkar ka klaim la ya kaban siu ya ka bainong balik ka hok jongi te kani ka pon nakaliang jongi ka action ngi sanang yong perkat biang ki ipat ki step ki bengi deven la tambang inong song klikti ban susah penbit ya kan ke sarkar ban susah penbit ke departemen yo ke PHE nagawi ke por sekui por kapor
ni la artatin sibunnya. Namar kata ni nakalian sunga kumbai presiden ngakerpan ke ni para kontraktor porok. Jong kani ke jela ke jongi ba ngin sanang ye song ban perkan ye gi step gi bangi dai ban le nang ni sakna. Namar ba haka jingi genduk jongi menta kasni kam ajeng hun AAM yang i kontraktor. Nakalian ke obsar kim syamla apa ajeng hun yang i kai ke bigi ban le wat i tai pat pemen lalong ke pat pemen gai. Namar minister di clear nak wan tat nak total diu balang kepada bensiu si kontraktor ki balapan da bigi kam ten rei wat ka taru dang artatin kimna banai jik sai kendir nu yangi lanu kin siu no kata kidang ai kita ki dau ki balai bojai le boske kita ki up kita ki jotak ban ki we te ini ki jingle jong kesorkan pat ke departemen kila pan artatin sibun yangi kontraktor tiba haga jing sisa ngingi trai naga benta ki kam jong pai ba layo jeng mentoy kaum kala poi man keren paying haki sinong ki thau ki bangi ngila pendap mensua ar bat laisnem ten re hadu menta para pingi dawai ka hok la jong ya ka bai nong la jong ka sarkar ka mai te sistem park ngi phai ka masai ji sarkar me ka le ban na galeng jong i kontraktor ka ban se kan thom ka sang hi kini kini sngi ngin haban sim ya ka rai ka batenge nongin le te tang ka tai ka ba ngi kan do trai Hidon ki kam ki ba mengi kontraktor ngila de train adu snam arjar arpo we hadu mentah hoy ki bala de ngim daware ka bom padam ngi dawa be ya ka ba ngila pendep komplit hakaba nus nong tau lahun ka harjal jung pai ba sinong gilera akti bat nagaliang jung inspection ka ba pa ka sarkar kita kitat parti ru kila ai di certificate inspection tingi dawa kata ngim sam dawa ka ba ngim pat pendep train ban poin ru ko alang kaong ya kata ban nang siu no atau bakam ni baka siu clear long kumbang kala ban long kepat pemen teriwat ya kata nang wani kendu ya ke department ka san ucip engineer ak ne pat umlar ban ay ka syarat lanu la ban pelaj kata bagi pun ki kriteria ki baka sarkar India hana kapan syua ban pelaj bat umla syur magi ban pelaj ka bil ki kin pen biang peperwak bat kadai ka sarkar India kapan pelaj kata ka bil directly sa akau ju kontraktor long kamsai dasai imat kadang don syatrai tang bagidang ai tang kata kaul allocation ayure kata ka allocation ke 4 day na ka sanction ni solong ko kay kabong minister pat lai ko beli wadi minister juga sarkar India nomor bola pelaj kita salah ispalai pun rukulur teng dewan keli wan kendu mentaga meeting ang ni pat katar kamsai kabesar iman padi sanction kamu kalalong kumba ya keren kelung kena kabom ai jing sania syu yang iki kontraktor pram jong ke department kabli ke kam jongi ngilingi lapan biang lut iki kam kumpulak ta ke department hakapor mengisi me go order barakapor mengisanya ke tendara agramen ngilale akum ta ban ngila pendap sinong thau lo yahun naikran gen kidon gen sinong ki bom ki baduna hang ni hang saya kata dum tar kidan don ki bom pat pendap mulai ni keren ba ya ki kam ki bengila pendap komplit hagini senam balale no ngi go ki trak senjang budban Lah tanah kidang don bun ke option ke bangin hap ban le. La kum lu nur ngindang hap le. Bat ngatrai ke bakut hi. Ngi hap ban dawai ke hop. Nak yung bisa. Kumba kan lo ngut kita gi badan mereka association juga kan Ah jing sisa bara boy geri kasi bat jantia. Ni kontraktor ni don lang ngani ka association. De ngimtip haduk kan no ya menta kan nunggu. Tang ba kepil te kepala adon hang ni ke department cip jadi kala atam ya tendai spakrur berhaduk mentale ka balance bil kadang don ku ba hajar krur ya ke sten megalia tolong pending palawan siu ang kita